Mga hinigugma kong kabugtuan, yan nga Domingo, amo an ikalima nga Domingo an pagkabanhaw. Na naton Ginoo Kristo nagyakan hininga mga pulong nga nakakapaalipay o nakakapaayat sa aton. Amo ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi, waray makakakadtuhan amay, kundiri pinaagi haakon. Makusog ini nga mga pulong nga nagpapahayag kun hin-o Jesus ngan iya karuyag sidngon para haaton kinabuhi. Siyahan, Jesus nagsiring, amo ako ang dalan. Waray hiya magsiring, ipapakita ko ha iyo ang dalan. O tututduan ko kamo in paagi. Nagsiring hiya, amo ako ang dalan. Nangangahulugan ini nga ang pagka-Kristiyano diri la mahitungod in pagsunod in mga balaod nun o moral nga mga pagturunan. Mahitungod ini in relasyon. Usa nga buhi nga relasyon ngadto kan Kristo. Dinhi hakalibutan, diin ang mga tao padayon nga nagbibiling in direksyon, in kahulugan, o in katuyuanan. Jesus nagsusumat sa aton, lakat o pudaakon. Iyangahaw amo an aragian, kung ang kinabuhi naabat hin kagupong, kung diri kita maaram kung ano nga direksyon an aton susundon, an baton diri la simple nga usa nga plano, usa ini nga persona, si Kristo. Sangit na anaton Ginoo na siring, ako ang dalan, ako ang aragian. Ikaduha, Jesus nagsiring, amo ako ang kamatuoran. Yan ang mga panahon, damo in mga tao nga nagyayakan, akon kamatuoran, o imo kamatuoran. Sugad-sugad nga ang kamatuoran nagkakabarubag-o o nagiging personal. Akon kamatuoran, imo kamatuoran. Kundi ang aton Ginoo Kristo nagpapahanumdum aton nga ang kamatuoran diri usa nga ideya, usa ini nga persona. Ang kamatuoran usa nga aton iging kakaengkwentro. Ang pagkilala kan Jesus usa nga pagkilala kung ano iton tinuod, ano iton nagpapadayon, kung ano iton maupay, nagpapahayag kung hin-o ang Diyos. Usa nga mahigugmaon nga amay, hurahin pagkaluoy, og nagpapahayag hiya kung hin-o kita, mga hinigugma nga mga anak, gintatawag nga mag-ukoy didahin gugma o pagkasantos. Dinhi hakalibutan nga punohin mga kagupong, tunga nga kamatuoran o paglimbong. Si Kristo natukdaw kumo an waray pagkabalhin nga kamatuoran. Hakatapusan, anaton Ginoo nagsiring, amo ako ang kinabuhi. Ang tagsa nga tawhanon nga kasing-kasing nag-uungara hin kinabuhi. Diri la ang pag-eksister, kundi ang kabug-usan, ang kalipay, ug ang kamurayaw.
Damo nagtatalinguha in pagbiling hininga kinabuhi, didaha kayamanan, ha kamalinang puson, ha kalipayan, o hagahom, kundi nagpapabilin ini nga sugad-sugad in basiyo, waray sulod. Kundi Jesus nagahatag hin haruhalarom nga butang, ang Diyos non nga kinabuhi. Ang dayon nga kinabuhi, ini nga kinabuhi, nagtitikang yana, di dahiton aton pakigusa ha iya, o nakakaabot an iya kabugusan, di dahan waray katapusan nga kinabuhi. Kung aton kinakarawat hiya, labinagod, di dahan santos nga Eucharistia, aton kinakarawat ang kinabuhi mismo. Aton kinakarawat Jesus nga amo ang kinabuhi. Sanglit, ano ang kahulugan hini para haaton? Kung Jesus amo ang dalan, hikita kintatawag in pagsunod adlaw-adlaw. Aiya, bisan kun andalan makuri. Bisan kun kinukurian kita, kun aton ini kinakarawat, sering pan aton ibanghilyo, sarigla kita haiya. Diri kita mabaraka, diri kita magupong, tuula kita han Diyos, ngan tuula kita kan Kristo. Tungod kay hiya, an aton dalan, bisan kung naglalakat kita, di dahin makuri nga dalan. Kay Jesus, amo ang kamatuuran, ikita, gintatawag, in pamati han iya, in pagsarig, an iya mga pulong, labawhan mga tingog, an kalibutan. Kung Jesus amo ang kinabuhi, kintatawag kita hin pagpabilin haiya, nga tumubo an aton relasyon haiya, pinaagi hin pagampo o hin mga pagkarawat ang mga sakramento. Sanglit mga inigugma kong kakabugtuan kung an aton Ginoo amo ang kinabuhi, hain pa man kita sasarig, hain pa man kita kakadto, kundi ngadahan aton Ginoo, kahiya ang kinabuhi, nahatagiyahin kinabuhi aton. Kundi mayadag gihapon mga pag-ayat, idahini nga mga pulong. Jesus nagsering, waray makakakadto han amay kundiri pinaagi haakon. Didan aton ibanghilyo, aton hinpatian, ang pulong han aton Ginoo nga nasering, damo iton mga kwarto dito han balayhan akon amay. Karuyag ko, nga kunhain ako, aad tumanliwat kamo. Sanglit gintatawag kita, ngadto hiton nga puroyanan, nga ginandam haaton han aton Ginoo. Karuyag singon mga hinigugma ko nga kabugtuan, kita nga tanan, ginlalauman, nga makakasulod kita, hiton nga mga lugar, nga ginandam para haaton han aton ngahaw Ginoo. Sanglit na ada mga hinigugma ko nga kabugtuan, iton aton misyon, aton responsibilidad. Nangangahulugan ini, nga aton ini buruhaton, pagkabig an aton mga kabugtuan, pagdarahan aton mga kabugtuan, ngadto hiton nga lugar, para iton nga mga kwarto nga ginandam han aton Ginoo, masudlan o makasulod kita nga tanan, ngadto hiton nga mga kwarto nga ginandam para haaton nga tanan. Ini nagpapahanumdom haaton nga ang pagtuo dida kan Kristo diri optional. Diri ini secondary
Kung kita manginigugma ko nga kabugtuan, ginaagdahan Ginoo nga ang kaangayan naton ini buhaton, kay kung diri naton ini buhaton, diri matutuman iton nga mga plano an aton Ginoo. Sanglit, kaangayan gud nga sundon naton. Kaangayan gud nga buhaton naton. Kunan aton Ginoo na siring, ako ang dalan, ang kamatuuran, ang kinabuhi, waray makakakadtuhan akon amay kung diri pinaagi haakon. Diri kita makakakadto, diri kita makakasulod in ibang nga paagi, kundi pinaagi gudla kan Kristo. Sanglit, diri opsyonal, diri masaring iba iton akon aagian. Kinahanglan ini para aton nga tanan. Asugad nga paagi, ini nga kamatuoran, diri unta makahimo aton nga mga mapahitason, kundi mapainobsanon o masisiring naton maging mga misyonero kita. Kintatawag kita, inpagdarahan aton mga kabugtuan, ngadto hinpagkilala haiya, diri hapuwersahan, diri naton pagpipiriton iton aton mga kabugtuan, kundi pinaagi an aton pagsaksi, pinaagi han aton pagpahayag, an aton kamahigugmaon, an aton pagpasaylo, an aton mga kabugtuan. Didahan ibang nga barasahon, na binagod didahan siyahan nga barasahon, nagsusumata aton nga nagtitikadamo an mga tinunan an aton Ginoo. Kay ano? Tungod pagsaksi an mga Kristiyano ngadtuhan mga tawo. Siring panira, kita adaw hinpagkadako han ira paghigugma, han ira paghihigugma ay sanglit damo ang nakakakabig adlaw-adlaw nga dahan tuluuhan. Nan amo ini manginigugma ko nga kabugtuan nga kita liwat gintatawag. Pinaagi han aton pagsaksi, han aton kinabuhi didakan Kristo, na binago didaha paghihigugma ay agda kita an aton mga kabugtuan para hira makasulod ang ginhadian han langit. Pinaagi an aton pag-inuukoyan, paghigugma ug pagpasaylo ug pagserbi. Sanglit mga hinugugma ko nga kabugtuan, ang kalibutan nagahatag aton hindamo nga mga aragian, damo nga mga tingog, damo nga mga saad an kinabuhi, kundi uusala an nagdadaraha aton ngadtuhan amay. Uusala ang tinuod, uusala ang nagahatag hin kinabuhi, ngan diri natatapos og hiya wara iba kundi an aton Ginoo. Sanglitan naton Ginoo nasing waray makakasulod han ngadtuhan akon amay kundi pinaagila haakon. Pinaagila kan Kristo nga kita makakatagamtam ini nga kinabuhi nga waray katapusan.